Asante sana kwa shene ya Eko du Salut na kwa wote ambao wanatufuata sasa hivi. Naitwa Kizito Mayao. Niko mmoja ya wa dirija wanawaita DJ. Niko mmoja ya waimbaji na ninatumika pamoja na DJ. Tuko DJ karibu 4. Mimi ni mmoja wa wale wane. Kwanza nitasema tout est grâce. Tunaifanya ni kwa neema tu. Hatuko tellement special kuliko waimbaji wengine. Tunafanya yale ambao Mungu amekusudia tufanye, na yule ambaye anafurahia kazi ambao tunafanya ni wale ambao wanatukaribia. Tunatosha nyimbo, tunakuwa invite, tunaenda tunaservir Mungu busy. Mungu mahali ambapo Mungu anatuita, tunaenda tunaservir, tunafanya kazi, na mara nyingi kazi ambayo tunafanya inavutia watu. Na wale watu wanatukaribia. Na jambo kama hii ambao mmefanya, kwa wale ambao watatusikia na wale ambao watatafuta contact zetu, na tuna watu ambao wanatuita kwa mbali, na sisi on ne blague jamais avec les relations, avec les connexions. Yeyote ambaye anajiinteresse kwetu tunajishusha de façon que ajikute tuko wamoja kabisa, na ajikute naye ameitwa, amealikwa kujiunga pamoja nasi, kwani kazi haiko ya Eko du Salut. Sio wote tuko ba missionnaire. On a dit allez faites de toutes les nations sans limite. Alors wakati tunafanya kazi, mtu anajikuta tulifanya kazi inamfurahisha kwanza mtu, na anakuta ya du sérieux, on fait tout avec le sérieux parce que nous avons un principe. Mcheza mpira, mcheza kabumbu haneglige ke stade. Stade ikuwe kubwa, ikuwe kidogo, haneglige ni stade tu. Hivi hatuneglige mahali pote wanatuita. Kwani wengine wanasema iko kusanyie mnaenda tu kategoria fasi kwenye tu watu wanajiweza. Hapana. Tumeitwa hapa Eko du Salut imeingia mahali ambapo makwaya zingine haziwezi zikaweza kuingia. Tumeingia msituni, tunaingia mapori kabisa, tunaingia kule kwenye hapa watu wanaishi. Na condition zote ili wakati tunafika kule tunatumika kazi, na pale tunaforme noyau mara moja ya relation ya equipe de soutien kwa chorale. Tuko hapa tuna watu wanatusupport kutoka Aru, kutoka Biakato, kutoka Nairobi, kutoka Etats-Unis, kutoka Australia, kutoka Mangurujipa, kutoka Mabalako. Unaona standing yote hivi relation kabisa, hatucheze nayo. Tunaikamata ni opportunity ambayo Mungu anatuletea. Sekre ya kufidelize hizi nilisema, wakati mtu anawakaribia, mujikute ouvert kwake. Mujikute kama mnampatia espace, mujikute kama mnamsikiliza, mujikute kama mnamshirikisha kwa kazi. Unajua watu wako huku, mwingine anakosa tu mtu ya kummotiver. Si tunasema il y a des choristes Eko du Salut qui se tiennent, qui chantent debout, pendant qu'il y a d'autres choristes sous l'ombre, derrière la scène. Wale ni wengi sana wanaimba na Eko du Salut, mais derrière la scène hawaonekane, lakini wao ananyosha mkono, anapatuna watu ambao wanatusupport kwa maombi. Mtu ataita kutoka Aru kusema mimi ninaingia leo maombi juu ya korale yenu. Relation saa ile hautacheza nayo, na unamshirikisha. Wakati mko na kazi unamuita, sema tena tuna kazi fulani, muendelee kutuombea. Tuna besoin fulani, muendelee kutuombea. Hivi relation secret ni yule ambaye anakukaribia, umfungulie kwanza moyo, umkaribishe, na hivi upate mwanya ya kumuongelesha na kumuingiza ndani kabisa, ajue nini mnafanya. Imepita miaka kadhaa tume sign partenariat kabisa. Kwanza kanisa kwa kanisa, kwani hamuta signer partenariat tu na chorale, parce que chorale na dépendre na iko chini ya maongozi ya kanisa. Tume signer partenariat au travers chorale Orioni na Eko du Salut. Tume signer partenariat kanisa CBK du Centre. Hivi leo kama CBK du Centre iko na activité ya Butembo, ina invité Eko du Salut. Tuko na place d'honneur pale ndani ya kila activité. Kama tuko tu disponible tunaenda. Hawawezi organiser activité ya grande envergure kama hawaya invité Eko du Salut. Tunakuwa na partenariat ingine na Chorale Sayuni
Chorale Sayuni ya Goma, ya Eglise ya Sebeka tu pa Goma, tumetumika nao. Hivi leo kama Sayuni kuna evenement, sie tunajidebrier parce que tuko wa moya wa ile evenement. Principe yetu ni déplacement ni yetu sie benye tunaenda paka kwenye wa partenaire, tunamaliza evenement, tunarudia. Kama sie tuko na evenement, Sayuni na jideplacer par ses propres fonds, inakuya participer ku evenement ya hapa. Kama Orioni kuna evenement, vice versa, wale ni wa partenaire, tumesign kabisa mikataba. Niko kwa Ecole du Salut, ninaweza sema depuis 1993. Na Ecole du Salut imepitia maetape nyingi. Unakwenda fikia etape ya partenariat, kwanza haiko kawaida ya choral makwaya za CK26 kama kwaya CK20. Kwani kama iko partenariat ifale communauté ndio isinye partenariat na communauté jirani. Lakini tumepitia etape nyingi, kwani tumekutana na watu wengi, makwaya nyingi. Lakini nikikumbuka tangu zamani, tuko na watu ambao tunatumika nao Bunia, tuko na watu ambao tunatumika nao hapa Beni, tuko na watu ambao tunatumika nao Goma. Kuna makwaya jirani ambao ni marafiki, kuna makwaya Kasindi, kuna kwaya tukifika Kasindi lazima kwaya fulani wanaita Tumaini, lazima watu wa Tumaini watupokee. Tukienda sawa Bunia, kuna kwaya Messager, kuna kwaya Umoja, kuna kwaya La Grace, zile tatu ni lazima zitupokee. Tukienda Goma, nimetaja hizo za Goma. Tunakuwa na makwaya, tukienda Biakatu, tuna makwaya ziko pale. Tukitoka nje, tumeanza kuwa na marafiki pia nje ya nchi. Hivi tumepitia mambo mengi, tumekuwa na marafiki mengi. Sitaweza kufafanua nani na nani, lakini kusudi kwaya ifikie kiwango ambacho tumefikia ni juu chini. Ni juu chini, na tunakuwa wazi na tunakaribia watu, na kila mara tunaambia waimbaji kama tulialikwa tusiimbe tu kisha tunapotea. Tukishaimba ninazoea kuambia waimbaji tuende tusalimu wale waimbaji wenzetu, kwani wengine wanaogopa tu kutukaribia, japo hatuna barriere. Tuko vraiment simple. Unajua kwa Ecole du Salut ni familia. Hutaona mmoja wa familia yako ateseke na huko pale. Ndio maana kama nimebarikiwa, mimi inabidi nikuwe baraka kwa Ecole du Salut. Kama mwenzangu iko ndani ya besoin, anahitaji muhitaji, sitamwangalia na macho tu, na tunapartager patrimoine, intérêt ya patrimoine ya Ecole du Salut. Wakati tulinunua bisi, nitaleta mfano. Tulisema mambre wote wa Ecole du Salut akiwa mgonjwa anahitaji déplacement kwenda kumtoa kutoka kwake kumpeleka hospitalini, aite tu bisi, inaenda inamchukua inampeleka hospitalini. Kama ni mwanamke anajifungua, anazaa, si kwa kutoka ku maternité, jamaa isisumbuke. Kama hawana gari, asipande moto, aite tu bisi yao, ni bisi yao, inaenda inamtoa kumtosha ku maternité kumpeleka kwake. Kama kuna mara tunapata madon, mtu anatuletea anasema mbuzi, naleta mbuzi, tunachinja, tunasonga ugali, kwaya yote inakuwa pamoja. Repetition tu tunasema leo ni siku ya mchomo, tunakula pamoja, kila mtu anaprofite. Kama mtu hana kazi, kwa mfano kama mtu hana kazi, na tunapata a partir ya connexions za chorale, tunasema huyu tuko na mwalimu wa domaine fulani, tafadhali kama kuna nafasi msitusahau. Na watu wanatuita Kizito, masomo yangu inahitaji un pedagogue. Tunaangalia ndani ya waimbaji mwenye kwa ile domaine, enda pale. Kama ni mekanisien na watu organisation fulani inahitaji chauffeur, tunasema no, tuko na chauffeur ndio huyu iko hapa. Kama ni domaine yoyote, en tout cas, na même à partir ya talent fulani. Par exemple, tuko na wafafaristi. Mtu anaweza sema no, kwa evenema yangu
tutahitaji fafarisi kusudi afanye kazi. Tuko na fafarisi. Kanisa fulani inaweza ikahitaji, tunahitaji musicien wenu wakuja tusaidie. Anaandikia choral, tunasema nous sommes des missionnaires, la mission d'abord, enda kule uhudumie kanisa. Kuna watu wanatuhitaji kusema mimi niko na experience kwa domaine fulani. Resama waliniita ndani ya section ya Oicha. Wadirija wote wa section Oicha walikuwa pamoja, wanasema section kaniita niende nipane semina kule, nilete experience ya DG ni nani, role yake ni nini, kazi yake ni nini, anaweza kasapoti kanisa namna gani kusudi inuke. Waliandikia kanisa yangu, wana reserve kopi kwa Quran, nikaenda fanya mission. Nous sommes dans tous les domaines, tuna wa profesa katikati yetu. Bon, kwanza partenaire iko kama mtu iko partenaire, yeye iko na access facile ya kutupata. Iko na access, hana intérêt matériel, mais ndani ya huduma yake sisi tunamsupport. Anaorganize semina par exemple. Sisi kama ba étranger tunatoka Kongo tunaenda kwake. Inapandisha niveau ya manifestation yake na inaongeza credibility ya organisation yake. Kwanza nilisema hatuneglige relation. Yeyote ambaye anatuevite tunamsikiliza, tunasikia objectif ya lengo ya yeye kutuevite, parce que hatuendake vile répondre kwa n'importe quelle invitation. Kama lengo iko lengo ya kusaidia watu kiroho, tunaenda. Kuna kuwa lengo ya kusaidia watu kiroho, mara mingi wanatuevite kama kuna ubatizo, kama kuna mobilisation juu ya fond ya majengo ya kanisa par exemple, tunaenda na pesa zetu, kwani iko ni mandege ambazo Mungu ametia usudi tulete sadaka. Na mtu anafika anaongea, tunamoriente, anaenda kwa kanisa, wanaandika officiellement, na tunaangalia orodha yetu, tunaangalia calendrier yetu, tunaangalia planification yetu. Kama hiyo siku hatuna invitation nyingine, tuna répondre sans condition. Sans condition. Tunaenda tunarepondre, tunafanya kazi, na ile inabakia connection ambayo tunakuwa nayo. Wakati mtu anakuevite, una répondre sans condition, una satisfaire. Gizi alikuita, atabakia reconnaissant. Kuna siku tulifanya accident, tukuna kaye ya souvenir ambayo ilikuwa makwaya zilikuya a partir ya vitu vidogo ambao tunafanya kwa makwaya. Kwanza mtu mwenyewe anapenda endelee, anasema inaomba naongeza network. Aongeze network yake, aongeze tante yake, espace ndani ya tante yake, aongeze connection zake. Yule mwenyewe aongezake connection, anaendaka ziko zinadidimia, zinaisha. D'ici 3 ans nianjie na troisième question. D'ici 3 ans tunapenda tu. Unajua tulifanya miaka karibu 13 na ngapi ndani ya kwaya hayatokaka nje ya nchi. Ni mara ya kwanza tulitoka ilikuwa 2025. Tunapenda Mungu atupeleke mbali. Mungu atupeleke mbali, tuangalie horizon zingine. Na Mungu ameanza kutuconnect na watu wa mbali hivi tuende tuexperimenter. Tulikuwa kwanza Kampala, Nairobi, tunapenda tuende Dar es Salaam, tunapenda tuende pia kwa kapitali yetu kama Kinshasa, mahali ambapo hatujafika. Why not? Tuende tuzunguke Afrika na tuingie Amerika na tuingie Europa, kwani tuna watu ambao walimba kwa kodi sali, wako Australia, wako Amerika, wako Canada. Kuna wakati nye tuna organize seanse ya mchomo. Unajua chakula, hata Yesu alikuwa na renile watu pembeni ya chakula. Chakula usuja waongeleshe. Na kila mara tunawaita wale wa partenaire ama wa membre d'honneur, tunawainvite, tunakula. À l'occasion de rien, tunakula. Hivi tunawaelewesha na kuwaletea raporo ya kazi inaendelea namna gani, na pale tunaprofite kuwaoneshea besoin ya korale ni nini. Na ile ni siri nyemba ambayo tunakuwa nayo. Mtu hata kwa hapa dimanche tuko tunaorganize evenement. Na tumeanza alika wa partenaire wenye wako mbali wafike. Hatufanyi kitu bila kushirikisha wale wa partenaire. Ni wao wanatuletea nguvu, ni wao wanatusupport. Jinsi nilisema, wao wanasimama na pamoja nasi, mais sous l'ombre derrière la scène. Merci beaucoup. Kwanza wale ambao wanitangulia ndani ya interview,
ressource yetu ni la parole de Dieu. Jamais démodée. Elle est toujours à la une, à la mode. La parole de Dieu est toujours à la mode. Parole de Dieu ile Biblia haiyazeeka, ingali maneno yako yanaendelea nayo iko najiadapter. Donc nous lisons d'abord la parole de Dieu parce que c'est là que nous nous ressourçons. Nyimbo zetu presque zote ziko na référence biblique. Ni hatutoka nje ya ile. Et puis nous nous cultivons parce que nous sommes des intellectuels. Le monde artistique évolue très vite. D'une façon ukilala tu utaona muziki yako imezeeka. Alors nous nous cultivons et aussi nous ne négligeons jamais ambayo tunasikia kwa wengine. Hapa kama ni muziki ya Kinshasa tunaifuata kama kawaida. Kama ni muziki ritme ya South Africa tunaifuatilia kabisa na tunaangalia ndani ya Kinshasa hii tutwale nini, tukopie nini. Muziki ya Tanzania ni wale ambao wako kwa top sasa, wale tutaimite kwao nini. En plus wakati tunakuya tunakompoze nyimbo na nyimbo yetu haiko ya mtu moya. Unaleta message, dirigeant mwenzako analeta message, unaleta sauti, unaleta tu introduction, wengine wanadeveloper na tunaenda conclure na tunasikiliza pia waimbaji. Parce ndani ya meditation tunaexploiter. Introduction ya nyimbo inakuwa hivi. Iko teme gani? Reference gani? Mungu na reference biblique, nani mwenye analeta lead yake? Unaleta lead, unasema mimi nitaendelea hapa. Tunakuuliza ulitoa wapi? Reference iko nini? Juu usibabaike tu katika nyimbo. Na tunakuwa na muda mrefu ya kukaa pamoja na musique wa musiciens wetu wanajicultiver sérieusement. Sérieusement. Wako wataalamu wa studio. Omo kila musicien iko na notion ya studio. Tuko na wa musicien karibu 3 hivi ambao kila mtu kuna studio yake. Tuseme kurekodi, wanarekodi manyimbo za watu wengine na wanajideveloper, wanajua application gani ziko kwa sasa. Na sisi tunasikiliza muziki yetu hii iko ya zamani, tunaweza iadapte tuinyangule tuipatie tena level ya sasa namna gani. Nini tunaweza ongeza kuletea valeur kwa nyimbo. Wa musiciens wanakuwa na siku yao ya repetition, arrangement. Wanakamata nyimbo ambao si wa dirigeant tunawaletea mtumike hii nyimbo. Wanaanja introduction. Wanaendelesha na sisi wakati tunaleta sasa ujuzi, nyimbo inapata sura na tunaendelea kuyamerua kila siku. Hivi tuna wadirija ine na kila mtu iko na do ambaye Mungu alitia ndani. Kuna yule ambaye yake ni text tu, analeta text. Kuna mwingine yake unamletea tu, unamletea orientation, sema wewe ukamate hii aspect ya nyimbo. Na pale Mungu anamuinspire na anaendelesha. Kuna mwingine yeye ana control aspect ya wa choreograph wa nyimbo. Anaangalia hii mtacheza namna gani, hii itakuwa namna gani. Mwingine anaangalia timbre gani ya mwimbaji na mwimbaji wakati wanaimba italeta son ya mzuri. Hivi tunaangalia zile aspect zote. Na mwingine anaangalia aspect ya kupanga watu. Watapangwa namna gani mbele, namna gani tutajiteniri mbele ya watu. Ile aspect yote tunajifunza. Hautakuya tu unasimama mbele ya watu na unaanza. Il y a une méthodologie namna gani se comporter devant un public. Mais aussi notre chorale s'adapte. Les dirigeants s'adaptent selon les circonstances ambao wanatualika. Unajua nyimbo hatuimbe kwetu sisi binafsi. Hatukompoze nyimbo juu ya rekodi sali. Hapana. Tunakompoze nyimbo ipe baraka kwa watu wengine. Ndio maana metodoloji yetu, hata tutaimba nyimbo, wale ambao wako mbele yetu ifo ye pia asikie akamate hata neno nye atatosha ndani ya nyimbo. Tunaita signature. Ndani ya nyimbo tu ile nafasi tunaita signature. Hivi ukikompozea nyimbo tutakuuliza signature yako ndio nini ndani ya hii nyimbo? Signature ni kale kaelema kidogo kenye ule mwenyewe na kusikiliza atabakia na kumroho. Ataenda iko na kaimba. Na ile ndio inafanya nyimbo zetu zinakuwa popular. Wakati tulima macho kwa macho, tunatia tu macho kwa macho, macho kwa macho, macho kwa macho, macho kwa macho. Naimba tu hivi unafundisha congregation mzima na watu wanaenda apreni kuimba, inaenda mbele muingie kwa studio. Hivi ile ndio secret yetu. Tunapenda kushirikisha watu, audience, public kwanza ijue nyimbo.
maneno ya studio itakuwa baadaye.